ye mo wura mo enene koko nti obi ntiment na siye ehye no to ho saa nanso se ye hia Kelmed Pharmaceuticals Limited for uhunu se koko ene enkwada ensure ye de ma wo mo a nkwatre konom ne ade nyina abrase no ese ye home adwo ba pa bi agenadwa ewo ha onfa no mre ni agoro oba pa mo akwaba ye na bia bokode bibia eku ampa pal leave ne de ame animu ni won keka ebo adwuma nkwa no so de no eye sa nti nyame hira pa wada wo ma bia chi bia ye nya nipa fofo e mo hira Adom TV nti ye ka BC 56 no a ma ye hunu dwumadi ye woni peduom meda matiefo ne mahwefo ase anopai me ba ha anopai me fi Kelmed Pharmaceuticals Limited ye kra nrofi India man mu ba oman mu ha na se yesi enro a ye ka enro papa enye adwo meda mase enro ni bi eye pine leaf ointment ene ne tablet eno ye koko eduro ena ye wo iolaz grap water for enkola omu yefu ayekutu gas ne ade ebe yiye free ho ena ye wo mollis massage oil eno se ye de wasa nkwala ye de twetwe omo pemo ho a tew na omo asore ena ye wo BC 56 cream kukudam no sei ena tie ekro edro nwanwaso a eso emada bebre betwa mukona we de edanso no haba ma na ye de aye ni nyina side effect bia eni ho enti se o pe eno ni bia eno ane Kelmed ne pharmacy bia aka na no pay ye begina so aka BC 56 ena pile na asem kakra mpacho etiefo ne ahwefo se koko hawadwa bro ni beka se pulse anase hemorrhage kona kope pine leaf tablet ene ne ointment say neti ema obi mfa bibia enada mate se ebinimu fere koko yare a sebe ewo wo ho a ehu etiti nipa wonya comfortable bro ni beka wontimi ntena se wontimi nya wenan wo ko ejanan bia moja nko a nti ya omo fere na wo ko hospital so na ye exam wa ye de niama sebe efa woto na yaye ye ni edro na dro no eno ani pine leaf wo twen na say ejinsemu a surgery ne ebekwa akoye ene sika ho aye na entwen emasa amre no enu nti eno ani pine leaf tablet ene ne ointment omo ye ntafo nti kona akopa bi na enti bukoko no so se wo the ointment no eye a shrinke pal max no aha emwa no your practice bi wo mu a bi ni nkaye no mu nkrofo ayusu bebre omodi adanse ye say oh maami we dro idie kopa bi na wo ato tablet ni say empenifo fa enkwala fa obi a wo ne dosage se wo fa eye internal no ne external no ho adwuma ena na obi ba ya se afifi no to ono mo tablet na won koto ointment ne nkra no na sha ase emmoa eye ameka asemi me say omo ye adwuma wa yare sabia meka a doctor fo a nurse fo a pharmacist omo amoye pharmacology meka pharmacology a na me pa kire obi a wasua nnuro ho adwuma nnuro ho adwuma sam na me kan yo ya ono no onimu nnuro mo nso wagya ni nyina ho abeto pine leaf the tablet no na ne ointment na offer ebeye so wo a won kosua ho asem bi a wonim ho asem ka ne se onimu de aha enti kona kopa bi nanom ebe shrinke palmas no emoje bia asabi efi woto uja wonan ya wontimi na wabodai pasar ebe jai ebe shrinke no eya obi e wo ho no ebe yi efi ho ama wade wo ho na bo onya den kona akopa bi na wo ho ato afa ye firi ho a ye ko BC 56 eno eye kura duro ensa yare biara ye mfampa wo sabe eye kuro aduro meka kura wani ehu se ekuro nie eno ho asem ne yeken kopa BC 56 ya yusu bebre yen engine room se meka se engine room a meka se bebre ni me asoye ho na me wo me ye kuro ho adwuma na ma one mama BC mi amini kona kopa BC 56 se ekuro adokro ekuro di waka dan mu ekuro ama wontimi mpie wayo no fo abusua yiwa ma da bi emre na so kopa BC 56 ekuro bibi atwa eja ahihyew
ya ye operation aye infected there be anase o diabetes wakadan mu ekuro ato ye fa bibi beso omo dafa akoche no ho no mo eye kokko eye hyehyehe na apone aye kuro eno ne ye fa ne beso no fa BC56 edisraso wo de yeso atew na eyi efiri ho no your properties bi wo ho a antiseptic properties anti-inflammatory properties ewo mu a bo ekuro no ho ban ma bacteria biara sa wo de ya bacteria biara emma ho afa ekuro a aye ne ho sabi nantwibin esrawo aseafo maame ebe gwa ni nyinara atwensuo no efim eno amiko bebe si mama bisi enra ye sorry na kuro na afọ mesem na chese sansuo fin ni nyina ewo nipa no ewo kuro ni mu atwetwe ni nyinara no be unsa gos na afọ nti wo ye gos na mai munye du kakra sa ntwibidie na America no ebe twetwe nsuo ni nyina awa ye ni nyinara afi na emua kuro no na emua kuro no niema BC56 ekura duro no eda nso no ewo nkaye ni mu se amua ni nyina wie no enya wetwa enya afi na okoye plastic surgery awurade nti ekuro bia na mpacho ekuro bia ye de ekuro biara se wudi wani hu se ekuro nie wote ho ye de ehu asem nya kana o na bo onya den esonso very economical bro ni beka 50 gram emre bi ba ko bi ye de breye 15 gram na bo den maame o de ye kuro ni so enka hu ene ga na mre da bi jai ntine matumi ho asi ho se as edri meka ho asem ama obi biara wo kuro bia so se ewo ba biara kona akope BC56 fa kan wo kuro abushia mompe bi emfama madofo a omaka dan mu me say diabetes kuro ekuro nkete ne kuro ade me na beka se kokosam diabetes kuro a etu a within 48 hours no di wani wo twama se hu ekuro na wo ye mesho etrentem na sabe mpenifo na omaka dan mu a bed sore edokro mo no monkope abusuafo monkope BC56 wo be bia na wo freya ye de betoa be bia wo bia bowra pharmacy bia na kona kope BC56 na faye same kase esevu sika ede na me pa kire eso wo de wusika to a ebeche ansana asa afi ekuro mamenka semi eya omu se ekuro ekum pa se ekuro da wonan na sanso fi no ekowura wo mu a wo benya septicemia seti ina obesensene ekuro no site ho nankasa ebe pro ame akoye wo test wo de call hospital be wo test sa doppler test ne eka dompe na ye betwa wonan na afiri ho na wonan mienu kura na onipadua akwa ne mienu ni nyina kura wo hu so ene yasia akotwa afiri ho entwen ema samre no ennu ye wo a doctor fo bi a omoye orthopedic for ne na wo kan omo de ntwitwa na na omo wom dompe ho asem na omo kan wo de kwa ye omo adwuma asai ede na omo nye ye betwa afiri ho entwen ma samre no atwam entwen ema kuro emfa wo nkodu bia ye betwa wo nipadua na akwa ba bia afiri kope BC56 cream eno edanso no ya yusu yenim ni ayeka ntimu kope bi sa se ope BC56 cream ene nuoyi nyina esi ha yi akọ Kelmed Pharmaceuticals ho na doso ponu na pharmacy bia wo man musu wura mu a won sabeka ye telephone number eye 055 266 7712 ena 059 855 3075 ena okọ okanhia tudu yenuan mu kramofo asori dan no obenya bi wo ho adabraka opposite Melcom na plaza okanhi Elohim Adepa house okanhi Ashaman opposite Menya Krobo Madina opposite Melcom Koforidua Gapsin Pharmacy Bano Pharmacy Sunyane Green Light Pharmacy Mose Pharmacy 6 Stars Pharmacy ena Cape Coast Bose Pharmacy Sankotex Pharmacy Pena Herbal Shop ena Action Kumasi Coastal Pharmacy Freddy Mens ena Obuase Asmat
herbal shop ukoho nyina na pharmacy bia ubowura mu a onsa beka misi number ne so bio 055 266 7712 ena 059 855 3075 that's it papa panti no na egu ho no Mr. Okwajo de BC 56 ne de mfani agro ne kopa bi fata akuro bi e hawo aso na emmo a medana se papa Franco Trading Enterprise phones papa efie ene ho Mr. phone bi a wo pe bi a no wo benya wo Franco Trading Enterprise say Nokia Samsung iPhones smart TV na wo hia ni nyina Franco wo bi tabletop fridges nso Franco wo bi Franco air conditioner nso ebi wo ho kokoje de sisi a your chest freezers and refrigerators washing machine ni CCTV cameras ahodo nyina nso ade se Franco Trading Enterprise one more wo bie na Franco number no eni ba bia eni internet bia so je se de mebuboyi 0246422338 0246422338 and 0555 939311 0555939311 Franco Trading Enterprise still phones papa fee anyhow Nana Dr. Michael Ejekumado ni books no ye bepa ho ntoma no ebeba so 2nd May 4 p.m. wo Accra International Conference Center na ho so exhibition so ebekoso trade exhibition and so ebekoso eno ye 8 a.m. edekosi 7 p.m. the same venue enti bra na nintini ebasie ye ne won ma ye interview no Sir Sam Jonah eba Dr. Daniel Macaulay Togbe afede ba Dr. Joseph Siano Japan Ora Alexa Pau Dade Reverend Albert Okra na ye ankasa ye de ye wura kwasi twum ene mpanifo tichu a won ye business minded people ena won mo basan hyiam de ya say wo idea no na sebe ya bekeka abomu na ye bibie de amawo onya nimdifo say ya den so obenya wo mo nanso nam Dr. Michael Ejekumado sunti ye behu wo mo a brabi sa ne 7 principles of wealth creation Mr. Nya bi kan wate na no ma me just 3 reliable honest and hardworking sa ne ma miensa we 7 ba miensa we u follow you are good to go na wa kan yon nsemu nya bre na so ekenkan bi ne ma ka ye chief frɛ 0592 409091 0592 409091 mama